Arimi na biashara ba mirani bejete amona kwariria kimera giki arabaugite thoko ni othine ria nene buru bari ne okagite negaka untu bakuga ndi bo baringithite bo kathakia ri ure wa MC Ward ya Thirugaiti Adamson Murikia augite biashara cionthe Meru Nandi niringikite kumania na mira kwithirwo itena thoko akiuga kimera giki nikigwatirite ngugi nyingi kathetune kamu Meru no rite antu bonthe Nandi kinya gwikinya kiri muchema na jura juketha juri mairi tatu ntuku ya rojo jo kwariria mathina jara kuone kamera ene. Dennis Mugendi na ripoti ije. Batirimanite tarimi na biashara bamirantere niyisia igembe kwariria kiria gikubarea na kionimira kwagia magulini ontobwa aungumania kuingia tumwa yao iri ntuku ya rojo Jumamosi ni bagitite utweaga atua kwendia kana kinyangali na bonda bonda cia ukamatiba kimera ki kuonekana barabarene bonde bagatirimana kienine kia meri tatu igembe centro iri birathina iji barumiririte tuwatanirite twe timu na mbere yombe tukwenda utangazira antu betu musemania yo Jumamosi yo twatirima na mairi thatu kenda tumba kwambira kimera getu kira Murungu atutarimirite na ito kwenda kuwa wanga ara mwembe ari mwembe omuhire kumatiania bwanga ara murayo le mawa oweta muntu weyo twa mura Waibari yeto mura ukanjire wekira ntoto ciaku kuwa batu yeto angekari tutuya anga yeto tiguciana Jumare utemera ya tuwa no nturia thoko imwe thuki thoko cio thicitata uti makatero yo yawe to makatero ntuko cianu cio ginya muthia kinya bo ite mute tokarika kinya bo kuma inya bo anja nya toka ukumania na babwe mwanka tutiele tutethie murimi wa mira na tutiere mbia cietu cio ginyela murimi wa mira na mubiashara wa mira mashinani nebuo ntoto kuwa ora woja no ntoto te muicie ngweke ti murimiri mira na te mubiashara na te musumari oro tuya mirewi muntu ngi uria mami nyumba ibuo ntoto akilokia na kaule mo togwa tutetwe mira tene yembe Jumamosi na twatirimana mairi thatu tukangiri ntuku ingi ya na tukaromia nonto katero utone mbesi ware akorwa nimbi akethira akioja tebonka ki barumi inteto iji Adamson Muriki uria rari MC wa Thirugaiti uria rithitwa atongirite kinya MC bambungi ya kaunti ya Meru na kinyoni ainyine jaria batikite jegie katel baria baba inyite muno ni atia ombi gutwira ntuku ya narua ndenda kwira Meru ria buraiberwe nyacha amani orosi eto nyamita jua ingiri 80 yo wake nkunia tengiri 80 aki yuni irabo twira okia gwithira ngiri 80 iraba kuiba kwa na itukumiba kwa ya round ngiri 420 iba konenkera mu Meru kinya nusu tha itu tethia twiturera mira yetu nthi na kienda kwira antu betu ya kwamba obua akatugathira ria tukwenda kuthetera kimera ketu kia mira no ntu tukaguria twitigira civitisho bia wana siasa utiro twatethuka na tuungane baraba kuthetera mira tubaunge mkono no ntu at the end of the day ituende tukaomba ku benefit mwana biashara ora we Meru aka benefit muntu oimenti aka benefit no ntu into bia bikona thoko yembe muntu ora we na biashara yembe enda ria ntu bamira kutu bati kuwata na twende wana biashara bamira na bateba mira wana inchi kenda tumba ogeria uchumi bwetu. Dennis Mugendi Weru Njuma Igembe kaunti ya Meru.